Makaphumile sekaqalile uyasebenza. Wena ufuna ukumphendisela emuva. Ngoba makaphumile phela kimi uyophila 13 years kuye. Uyobuya kanjani? Kumele abuye after 13 years sekakunikile umnotho. Makabuya kumele abuye nawe. Ngoba iagreement ile ukuthi makabuya ubuya nawe. Okay, welcome back to Tsoho TV. We are still here for Sloras Sinogogo W Valo. Gogo W Valo is still giving us some of the things that we need to know about, even though Agafunu Chela everything in most instances. Yeah. We respect that. Yeah. Gogo, basikhulume kancane ngokutwala ngecontract. Yeah. Twala kwecontract ukuthi wena mawuthwalisa the way uthwalisa ngakhona. Yeah. I-approach yini yakho ukuthi uthwalisa kanjani ngecontract? Yeah. Ukuthwala ngecontract indoda endala kumele abantu bayi-understand lento. Into ejulile kakhulu. Yangizwa ngithini? Ukuthwala ngecontract mawuza kimi ngokunika into thizeni angithi lento lena izosho yona or umuntu or into ne angithi phela manje asifuni kuba specific ne yeah until umuntu afika athi uyayifuna lento mayithi wena uyophila 15 years angithi akusi 15 years mhlawumbe ungaphila 13 years kodwa uyokwenzela umcebo ane uyothenga yonke into oyifunayo ube nomcebo ube nani awuhlabi kusithwalo secontract awukuhlaba lapho ngoba uphila nalento engikunika yona angithi akho migomo akho imibandela lapho no T's and C's uyaziphilela nje straight enjoy impilo yakho mangithe kuwe 15 years ngoba lento engikunika yona ithe uyophila how many years 15 years mhlawumbe ungaphila 13 years it's never 13 years or 15 years mayithe yona 15 years ayeke kuyiphila 15 years kumele uafile 2 years or 3 years mhlawumbe ngaba yi12 years futhi impilo yakho from the day uyithatha le ndoda uyophila nayo kwenzele yonke into enjoy impilo yakho ube nemali ube nomcebo ingane zakho zendlondlobale zenzeni but maso uhambile nawe awusayi emathongweni wakini awusesanga idlozi so uyindoda nawe so isilwane uyobuya useve mina nawe njengoba ngikunikile le ndoda angithi mase kuyisikhathi sakho after 12 years so uyakhothama awusayi kwabakini ngale mathongeni ngale madlozini sekumele ubuye uzoyenzani uzoseva thina ube ufane nale ndoda engikunika yona ingane zakho unkosikazi wakho umama wakho rubani wakini izukulwane mazikushisela impepha usabeli ngoba ukho ngale mathongeni la kimi isithalo secontract leso ayeke sisidalule kuya kulena le si clean simple and forward mawuthatha isithalo secontract masithe uyiphila 15 years mhlawumbe uzophila 12 13 years mase undlulile emhlabeni uyabuya uzoseva le ndoda le nawe boyithathile uyosebenza njengayo ngale ekhaya kini noba ngikushisela impepho bayenzeni awusabeli wena done ayike endlula leyo ungeze uzinza ngoba zikukhulumela manga isithalo secontract iso leso ngoba mawufikile uthi ufuna isithalo secontract ngithi ngempela bese ngithi weyindoda endala ubani uthi ufuna uyomsebenzela uthini wena sizwe ngithi indoda soyidelile ngempela vele impilo awusafuna ukuba ithonga elihle ubuye uphile enganeni zakho
masowuthi hayi ngidelile gade ngihlupheka mina ngithi ku right thathani thatha lamadoda uhambe uyophila nawo nawe makufika isikhathi sakho after 12 years 13 years 14 years uyabuya uzosebenzela mina uphile njengale ndoda engikunika yona nawe khona omunye umuntu oyofika kuthathe uyomsebenzela the very same way le ndoda beyikusebenzela ngayo edlozini lakho awusekho emathongeni awusekho mawuya kumlapho endabuko kube sengathi uma bakuhlola bathi lo muntu ufuze ngabe siyamfuna thina kwisimo sabantu abaphilayo kodwa awusekho emhlabeni. So what if gogo ngithi ngithathe lento le contract after 3 years eve ngithi aye yazi I've changed my mind. Contract there's no turning back. There's no turning back. Ngoba phela le ndoda engikunika yona seyiphumile yathi ngiyophila nawe 15 years. There's no turning back. Ayifani njengesigubhu. Isigubhu ngasiletha uthi indoda senginemali sengicebile ngiright bese uyasiletha kimi senze isiko la khona. You understand? Kodwa isithwalo se contract there's no turning back. Ungezwe izangoma zithi hayi isithwalo se contract after 5 years makuthiwa uphela 13 years after 5 years ungabuya sikhathe lento ayikhatheki kanjani ngoba lo muntu uphilile naye aphila njengawe makaphumile sekaqalile uyasebenza wena ufuna ukumphendisela emuva ngoba makaphumile phela kimi uyophila 13 years kuye uyobuya kanjani kumele abuye after 13 years sekakunikile umnotho makabuya kumele abuye nawe ngoba iagreement leyo ukuthi makabuya ubuya nawe akumelanga abuye yedwa mawuthi wena usasifuna after 5 years uthi ku right ndoda siyahamba ke manje sibuyele emuva ayinto awusangifuni manje namhlanje uthi awusangifuni mhlawumbe yokunqumela insuku mhlawumbe zo 10 30 days 40 days yakuthatha ubuyela nawe emuva bese kufika omunye umuntu mhlawumbe kufika uBonkosi or ufika uThemba athi uyafuna sesimnika wena hambe uyosebenza lapha nawe ufa kanjani hey kujulile lokho ndabendana wa ungazibuza ukuthi why abantu abanemali kangaka baphila i-luxurious life bathenga ama-Ferrari back to back ama-Porsche ama-Lamborghini every month yonke imoto ephumayo uyayithenga kodwa kufa kwakhe is mysterious afe ngemoto ethi enhle kakhulu imoto ene-security enhle ukayibona lento le ungafa wena ngale moto lena yini bayibizani iBentley namasense amayedongeni kumele ifike isibreak surprisingly wonke amasense afe ushaya idongeni ufe nakaBentley bokubuza ukuthi lo muntu ufe kanjani ngoba le moto le it's well secured we spent a lot invested a lot lapha kule moto ayikho into endlula ndoda umuthi neinto eyiphilayo emhlabeni noma ngathiwa uyiChristian uyathandaza kumkhulu nathi angithi sakunika lo muntu siyamthandazela kumkhulu uNkulunkulu sithandaze kumkhulu kunomkhubulwane sithandaze kunomoyi uthi nayi le ndoda ifuna ukuthi sinike uyofa noma ngathiwa iMercedes elikhandwe kanjani linama-cents ay-100,000 lamadoda masewakuthatha yakuthatha abulala wonke lama-cents. Okay nimzulu gogo ke ayasithusa sitshela ngokuthola ku contract ke siyabonga gogo.